Ona riu ri tugicokereria na kiriri bino kirathi na mbere ndona kuria kwa Facebook Twitter kundu gwingi andu no marathi na mbere na tukurekagia haha he Madam Melachi no ru kiuria kire ndenda kuria ni riri ona mukiaragiriria mohoro kana ndereti ya mweri 12 ri kiria kingi ndaigwa andu makiaragiriria muno riu ni kugeria gucaria mawira cabinet appointments andu metirite na ithe ni 22 na andu aria merirwo ni magana sikumako ciekumahonia othe wa mbere ndungihunia andu othe wa keri cabinet Nigeria andu aitu utie hindi munene agathura more than 4 people from one region takahota kugo no kiendanari no muhaka abe balance Kenya na Kenya ti uria andu maraugaga o kabira na igirisa Kenya ni twenda kuona mundu urauma kuria Nyanza mundu urauma kuria Kakamega na kone ere kana atatu no muhaka o balance regions issue nigeza mathina ma mothe turari na mori mabe mahorere na ugienda ku balance na mweri 12 akorwo wa balance ite tondu mweri 12 no muhaka akorwo na cabinet yake hapo kana akorwo na opportunities ne maita mere wa corona ageni yokahota kuraga nyamwino tigara kufangira a corona ya marari kuo wa corona mathina maingi muno but I know no muhaka corona time ona yo yagwikata yaguthi through that process kogo udu avata muno munene ne abe nejo ya andu ingi ni marenda no ni abe uri atiriri Kenya no haria ndirathirire ndiratwaro githurano maita meriri ndireka atia kumarehe hamwe na no ithe Kenya twekire uru Francis tondu tweciragia hindi yori rĩrĩa tweragwo ni tunyihie cabinet no nonire andu kumbe ni mendete guikara na munene na meciragia maundu mothe bado mario na mki na ona hindi ĩrĩa twina ma governors na ki bado rona kwina thina Kenyans believe tare metha-inĩ ya munene gutie kindu kiroga kwanyu koguo ri ni agirire ecirie muno gwika atia balance cost na balance cost no muhakorore cost as ureare tene ena counties either counties either to ureka atia kuria kwena counties ithano ureka atia central kwena counties either to ureka atia upper eastern kwena counties ithano no ureka atia kuria kwa anake aidira mwaito ureka atia Mombasa ureka atia soke balance cabinet itweke Kenya jikire gomaniro kururwa mheshimiwa speaker juge ati aikoro kwina kabinda mundu witwa president Uhuru Kenyatta anaje nako karitu nigakaga guthondeka council yake ya ministers niki ni undu katiba kara mulimite kaka gono nginya koro ena 22 ministers na andu erere andu ngiri na ngiri mawira no ririkane na gender balance ya atandatu na gender balance andore matikiri affected muno na kithurano giki ya mweri 8 ti andore maumite mweno rongi wa Jubilee wa URP andore matikiri affected muno na ndio kana mheshimiwa wa Ruguru ni agwitikania nani ni andore maumite mwena wa Jubilee wa TNA asini andore makiriwe jamaa ya ingi muno na okuwa ndo smart maumite ma TNA no ko president Uhuru Kenyatta ararongoreria ethe mundu uria egokorwa akinengereria muthigi wake after 2022 kogo ena problem munene muno niki ni undu thirikari ino yao ni andu eri mundu witwa Mugathe Uhuru wa Kenyatta na William Ruto kogo ikoro ni andu 22 ri ngegire ko imagine ekureta andu 11 yake Ruto areta 11 no during the elections andu ma deputy president matena safa kasho tene muno tandore ma president Uhuru Kenyatta kogo thini wa list ri president Uhuru Kenyatta nego korwa ena ndo aingi muno arenda kureta nigetha bote go cover deficit ira yengerire ndo agithurano na ribo ni bwe kureta uniko kesu gitempolitala appointment ino ya council of ministers ya wata ku break kana join Jubilee na nikyo gwada kuria rero itanamba gukarwe gitonga Catherine Motida kuria Kirinyaga na ni ndaigwa ciro ria mugucira ku no akuga munene arikane ona guturehera tutiguko Mount Kenya riu how ni hodere tikiri riu Francis Rekerani jitikirani na natakwa jugi atiriri ria twathire nominations ciake magitagwo Jubilee nigwetikira aigeto
thini wa mweno wa Mount Kenya adikige mati ashokire ono ngirora idadi ya women reps ara mahoti gushoka thini wa parliament matigihiga andu atandatu ungirora members of parliament ara mahoti ko go clinch back their seats matigikinya 30%. Kogo ni kugatirire andu itore twamerire ni tucoke ikiwanja ringi na munene akiuga wega tuthi mujikithie campaign tulicie tumerie mbere mawira ni maingi thini wa thirikari na guti mundu kaga kindu andu hindo shedra ugatirire ena hede kinene one ya gukorwa ki make sure ati andu aria aito magire kwa hukana agimatega kurugama ite mari independent candidate ni mahota kuona handu magigeria mitwe ya thini wa thirikari na ndoshe kaugatirire cabinet secretaries tumapapota katutuaga tiwana siasa na nikiora igwa governor munya akiuga ati nie digikayo gitikia cabinet secretary ne gavatara resign gukorwo the party leader wa kiama gitago PNU. Now kuhota gudhurima ati uyo ni mwanasiasa na ni akota gutiga siasa kwa idara ya miaka 5 turute na kewira tamu yako ya mwisho nie negererie Kenya legacy yako na ate mundu uyo akorwa akimenya what next tondu munya na andu angi ngugweta amunya mwagi wake ojori Kavogo magwete andu ciothe gutire hindi mundu 2022 aikorwo mundu ndaamurika gwakorwo agitika deputy president kana arote ati no acoke cabinet mwaka wa 15 ka mwaka wa 10 no akabatara guthii gucoka guthii kurunga magiti giake tondu gutire andu mangenda gukoma matigita ni mathatite mari andu riera-ini ndauga ati itiria tuli nation iti 22 na no nginyagia cabinet secretaries mayane oguo elachi arauga a look of the entire Kenya arema ile Uhuru kura na ramata mweire kura wakere atimia itisitu ithathatu ni ndo agenda oro hamwe na yuthi na ndamari na mawathe mekiroha riu reke gikwira haria akireaga mwaki nirire kuracario muyuthi mutimia agacoka gakombaino akero akorwe na mawathe nigetha viti category flag nigetha tuhote kuwa tukiora imbalancement atoka ugatirire we want a Kenya ihoneke na rekontra da kuhoria mwaki urokoretwo rikuore na gikonto kwata ko deal no guo tore na tigara da kugarura thirikari na njira ya backdoor no ginyagia tukorwo tukimonia ati ithuĩ tutirĩ na ũru na inyuĩ thirikari nĩ tũroire na tũngĩhonia Kenya na njĩra ya kuhe andũ othe mweke wa kũruta ya thirikari no thĩna ũrĩa wa gacũri kũrĩ andũ angĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya like for instance reke hũthĩre Waziri Matiang'i aumĩte kũrĩa Kisii Matiang'i arĩ thirikari-inĩ ũkiraga ũkaigua ũngĩthikĩrĩria andũ a mwena ũyũ maugaga ũcio rĩ nĩ interest ciake ararora ithe ndakoragwo akĩrepresent rũrĩrĩ rwitũ kũrĩ andũ tũĩ atĩ ona twamahe gĩtĩ gũtirĩ hĩndĩ makaiganĩra kaunti irĩ inya metikire atĩ kwĩ mwana ũmwe wao ũrĩ thirikari-inĩ ũbatiĩ gũkorwo akĩrĩa into the picture and on the table mathĩna mao Gĩtonga we ũngĩenda cabinet ya mũthemba ũrĩkũ Andamia kireki wao ukiroga tondu hawata kwenda wiki ya muta okay go chokia no itana chokia ri hari ondo wakiri ogire na ngwenda kumuririkania auga uhoro wa legality ati now twina president that is legally installed ni wa legality lewe but not necessarily right, legitimate. Apartheid in South Africa was illegal. It was not right. It was not legitimate. Mudogo weto ona Hitler ale mudule. Mudogo weto Mugabe ale mudule na 90% na akihitirio na leo aligatonde yako hao. Kogo hata kitu ni legal itakuwa ni legitimate. Kitu kisa tuloga dia. Mudogo weto mutogolia wa burudi illegitimate. Tali na legitimacy awa da burugio na the people have decided that wadana. No le que where are Kenyans at the president? At the president? That is legitimate. You don't have done it. Apo dikereria. Oh, marago sio wana lifaire durano keure. Oh, marago sio mo. Na tondu mundu waku ni mundu fani. Na ukomwera abe aume kuwathia ga. Ku nduma-ini athiaga abe ume nigetha one tondarona. The legitimacy ya president ni very clear. One, ageso in na marago sio mo
na constitution oerea we mundu waku augaga kama si sasa ni sasa hiyo ni legal apolikereria tudekie arekia uswoin na akeheo akiro twaguswoin maita meri wa mbere ni undu wa wabici ino oroya ya president correct yes wa keri ni undu wa katiba ino uthio umeikaria we mundu waku ri murathi kumuswoini arugamirire ki takai mutwere ndikuvatala kumaririkania ringi mugambe ari utwodini na riu ari gatuti yakwa there's legality and legitimacy legitimacy how do you gratify Mr. Speaker nigetha gitonga no mwaka demo protect nigetha akiyorea akiagirwo ne kuga gitonga riu nege gumuhoreria maiki nigetha gitonga riu in a brief legitimacy iria tokiaria riu horo wa ni atiriri githurano kiria giekirwo kana kiria mwekire mweri 2016 thutha wa kuiona kiri giakinyia kindu 30% koguo kindu 30% koguo 70% of the Kenyans mationire bata wa guthii wikate kuhura muhuri ati mundu cho koguo alaru na minority of about a third that by itself it lacks the legitimacy o kuria whichever way you look at it o rio ngimirora ono ngigeria kuhaka maguta ono ngihaka inya urangi ndingikata ndingicekia guikareria sokaraini ni rere ya cabinet uhoro wa cabinet ni atiriri na muheshimiwa ni ogwa ega muno na hari undu ndetekaria nake ati gutire kindu kirathumbura Uhuru ta gwika ati ta uria kuhe andu ite tondu thina wake na niguo na ni uhoro wa ma thina wake ti ciana citu ije ile kure itari mawira ti ciana citu ije ije kana Kisumu kana kitade wira thina wake ni uria akuhe aratawe wira because that is his biggest problem na gutire wirongi akoretwo akiruta bururi uyu tiga gutugeria ala atake no twathie ni ndathie gwito mukuru ithire anaka ria ndatigire matari wira miaka 10 koraga marikata ando ndathie mwena urio ndathie Githumo ndathie Garissa ri ndirakora andu marakija kuheo retire mundu atari andikwo tondu riu mundu agikija miaka 40 ndariona wira ri no ngimwandika gutire koguo the focus ya Jubilee ni uria makugana mawira na uhoro wa regional balance ona kono utware mai andu benerie giotheri andu matina bata na itisho asase it will not help andu mena bata na atiriri thirikari no ri is it representing are we represented in the sharing of resources thirikari no ri nira tucokeria igoti uria ithuĩ turaruta thirikari no ri ikihe thirikari ya gatundu ciringi bilioni 1 ri ya nyereri eheto bilioni cigana ena magana matano ekeheo tukeja itonga mweto nyingi tukeja debu ya bilioni 14 moyari Garissa ri tueja debu cigana na ni kugo tarina onatogea point adu amienda those are just individuals kuguriwe no individuals fatawa mwana Kenya ni atiriri igoti lihudhirwo wega tumenye uria tukurana na corruption no uria andu a Kenya makona riziki na makona ngiye komaniro kururwa mundu agitonga tondu rinde gitonga takara atongia andu ayengurire mambari ya Kenya ngi maranjirire njuke nguretere ndongu ati ni choka kawega piu juki atiriri it is true president ena wira munene muno wa kuunite bururi witu na bururi witu ri politics itiagirwo ni gukora igi classify kana ikireta regionalization tondu mundu uria Githumo ni ari bagagoti mundu uria Kitui ni ari bagagoti mundu uria Kirinyaga ni ari bagagoti na ni ekwenda kuona wira ucio wa goti ni urarutithio wega ni ndejuga atiriri thini wa council of ministers ndagirwo ni ku focus uria eco reward individuals in any case andu uria agirwo ni gukorwo akiriward muno ni Kenyans o ene a make sure te kawaga itu nikagia mbeca a make sure mbeca yo kakawane cia thiki Githumo kurege Githumo la makine musera itu kagia mbeca
sukari ni wage ya mbeca a make sure iria rito rikege ya mbeca kundu gugwitwo Mombasa na kumbesa nicio kana ndu wa iria na kina by so doing onangera ku appoint minister kuma Kirinyaga kana ge gucokia Mwangi wa Kionjuri andu mara ikipe marikoro maiguite no in real sense they know a council of ministers inoroka gwika ni agiro no kuwa kiamba gwika nyamuita wa daga focus na nyamuita wa recycling kwena some ministers makorete very useless and liability to Kenyans. One of them ni mundu wa minister Kaimeni. Asa dikwenda wetu bado matagota gwete. Katika gwete. Ndio na problem nene muno zaini wa migunda. Problem ya migunda ya kaliri. Mundu wa Justice Onguto ni abeanire order atiuga atiriri. You have 365 days. Obi urekebisha ndore mabete titles. Waka kurekebisha ndore mabete titles na jira ya mubango wa girire. On the 365 days, those kinds of titles start cancelled. Ginyumo the ministry ya lands gotirondo ireka. So tunao diradira. Na dikoro ikirate dikoro komina kenda. Deda kuria tirire. Andore mabete riches magekatia. Mavengera mwete mabete ando suroni magekatia. Commercial interest they know title sitoi. Where are they? Komo tunataka kugatirire. There are some liabilities in the council of the ministers. Agiro negotigana nao. Na daga focus now on 2022 tono na ruri andore maragiro dio miruru turario borwau ni mambireke gwiciria marauga atiriri riwa diria nene muno mangigia na yofuna muthirikari ya bururi wa Kenya ni ku revive economy ya bururi wa andore maragiro dio miruru turagia andore mataragiro dio miruru anao matuike part and parcel of government na inclusivity includes political inclusivity, economic inclusivity and social inclusivity. Ona ne kore na riri he inclusivity ge wari ganero etago editorial inclusivity. Nikwenda mudo gweto mucoki okia tutemere mohoro atire wikarite atia na uria ukorwo gitura thaa 3 agiturehera mohoro.